Ituria kiaha nirigomeire bururi wa Tanzania na mabũrũri maria marigicĩirie kurumirira ikuũ cia andu makiria ma igana rimwe ria 27 iria-ini ria Victoria thutha wa meri ya MV Nyerere gutoboka maĩ-ini makiria ya mathaa 24 riu. Ona gutuika kurerikana meri iyo ya gukorwo irakuite makiria ma thii 400 gutire kuramenyeka wega muigana ucio, kuona ati mugati wa tigiti meri-ini iyo onake ni umwe wa aria marahofanirio ni mutino ucio hamwe na mashini yake ya kugata tigiti. Kama wako hai, Mungu akitusaidia tuokoe walio hai. Kama wengine wamefariki, bahati mbaya. Video imwe iria yumite bunge-ini ya bururi wa Tanzania kuroneka mũmbunge wa gicigo kia Ukerewe Joseph Mkundi ciumia cigana na hituku agiteta ni uria meri iyo itarie na akihoya thirikari itacokie ikinya ria kumithondeka mutino utanahandika. Tuna kivuko kinachounganisha Ukerewe na kisiwa cha Ukara. Kivuko hiki kinahudumia zaidi ya wananchi 50,000. Kimekuwa kinaleta shida mara kwa mara, nimekuwa nawasiliana na wizara. Sipendi siku moja tuje hapa kuomba lambilambi kwa sababu ya wananchi waliozama kwenye kivuko kile. Ndumiriri-ini yake ya macakaya kuri bururi wa Tanzania, President Uhuru Kenyatta augite ciugo ti njiganu cia gutariria kiha giake mutino-ini uyu na akauga ati ni akuheana uteithio uria bururi wa Tanzania ungibatara ihinda-ini riri. Nake Raila Odinga augite ruo rwa Tanzania ni ruo rwa Kenya na ni aranyitanira na family cia aria makuite na njira ya mahoya. Uthuthuria ni urathie na mbere wa kiria kingikorwo kiratumire meri iyo ikurumane o hamwe na muigana wa athii. Tiria mbere andu marakwira maĩ-ini maya kurumirira mitino ya meri na tutaru. Nigũkũririkanwo mwaka-ini wa 1996 riria andu 800 makwĩrĩire iria-ini riri ferry iria ya makuite ya kurumana yerekeire Mwanza na wangi 100 ria 45 magĩkua mwaka-ini wa 2012 gicua-ini kia Indian Ocean bururi-ini wa Tanzania. Gerifotera Inooro TV getwo Karo Kenyugo Mwaura.